Sa unang pagbasa, hisgutan nga si Saul ang gitudlo nga hari sa Israel sa iyang pagdala sa iyang gingharian, gikasukan sa Ginoo kay sa dihang gisugo siya nga pamatyon ang iyang mga kaaway o dili silang mukuha sa mga butang or mga hayop sa iyang mga kaaway, kung dili patyon gyud tanan, ila man Hinoong gipahimuslan ang ilang mga nakuha nga mga bahandi o mga kahayupan. Pero ang ilang tumong kay ilang ihalad sa Ginoo. Kay ihalad ba yan ka na mga baka, mga karnero, niya ilang gipili itong mga nindot, niya ila dayong gihalad. Ang Ginoo nasuko. Kay ngano man, ug maghalad ta og usa ka butang ngadto sa Ginoo gikan sa atong sala, gikan sa atong pagsupak sa iyang sugo, di siya malipay ana. Pragod karon god, simba ka dinhi, halad ka sa Ginoo sa imong kinabuhi, pero imong gikural ang agianan sa imong silingan. Nya pasalamat din kang nakahimo ka sa imong kural. Salamat Ginoo kay nahuman gyud ang kural. Pero imong mga silingan in taon wa na agianan, malipay din Ginoo ana. Dili. Or kusog kang mopalit sa atong slot dinhi kay ako ang lagi halad sa Ginoo, no? Na te baligyan slot o pabiya to mahurot ang DMC katong divine sa tingan nato, divine mercy and charity para sa mga nawagtangas atop na pamay kuwang 420. Ano na hinuntay halin 2,580 na atong halin niya 420 na lay kuwang pakyaon ko ng 420. Malipay ko dili. Kana bang moingon day ka to pader ako ng hotdon ng 420. Porti na kong lipaya. Nya gikan dito sa imong kita sa 5-6. Or gikan to sa kita nimo sa pagpamaligya og drogas, or gikan to sa imong korupsyon, gikan sa panudlanan sa gobyerno nga imong gilingkuran. Ako lipay ko, pero ang Ginoo di malipay. Mao na siya. Nya kumusta man mo ron? Makalipay mo sa Ginoo. Nya giingon des Ginoo, hukasan tika sa imong pagkahari. Mo nang gitag-an na ni Propeta Samuel, mawad-an ka sa imong pagkahari. Niya ang nipuli ni Saul, mao si Hari David. Muna kini si San Antonio Abad, iyang gipuy-an ang gitawag og radikal. Radikal ba kanang samnang radikal? Tinibuok yun kaayo nga pagsunod sa pulong sa Ginoo nang murag tawgon sa nato usahay literal nga pagsunod sa Ginoo. Kana bang pag-ingon nga ibaligya ang tanan, iyag yung gibaligya. Nya iya man tong gireserbahan namin sa igsoong babae, nya iyang gireserbahan para lang sa akong igsoon kay nangamatay na may lang ginikanan. Para ni sa akong igsoong babae, lugar sa nas iya. Siya man mo inahog og guardian. Pagbalik niya dito niingon man ang sugo sa Ginoo, kinsa tong magdaro niya magpunay glingi, dili angayan ako nang worry ba. Pag uli niya gitiwas niya baligya tanan unya ang iya na lang igsoon ing siya dito na lang ka sa monasteryos mga madre murag nahimo sa titong madre ning iyang igsoon, pero siya ni adtos desierto og didto siya nagpuyo nga siya ran usa nagampo sa Ginoo, naghalad og sakripisyo sa Ginoo, isip nothing ana no, og mao to ni sugod ang monastic life kaning mga monghe, magsige na og ampo sa Ginoo, way gawas-gawas. Kamo sugot mo ana. Di ba wa mo mutingog kay mo ingon ka to apakoy labhanan, to apakoy kuan, daghang kitang mga inana. Awa man na di man na siya ngilad, di ginangilad.
pero ayaw gyud na siya higugmaa nga mulabaw sa Ginoo. Muna sa atong ebanghelyo gisulti diri nga ang bag-ong panapton dili itapak sa daan nga panapton kay mosamot kadako ang gisi. Pasabot ang bag-ong kinaiya nga papuy-an ni Kristo nato ayaw isagol sa imong daan nga kinaiya kay mas dako ang damage. Pero karon isimba mo, ako nagmisa sad ko, unsa may kinaiya nimo karon nga sukwahi sa sugo sa Ginoo before ka nianhi dinhi, nya gikan ka simba, inig abot nimo sa inyo kadtong karaan nimong kinaiya maura gyapon imong gamiton, nya gikan ka simbahan mas modako ang saway sa imong silingan. Kani simba man unta, wa man mausab. Sige man untag anha ng simbahan, wa man mausab. Pari naman unta, sige man untag misa, nga sa una dikon pa man kaysa kong loyo ba? Okay lang tong dikon, mag-uyab-uyab. Karon pari na, gimintin pa yun. Ito, komedya na wa masan ni Brad Charles, buotan man ni Brad Charles, Reverend Charles God. Ana, muna mo samot ba kanabang nagbag-o na kag paras gunako sutana na magmisa na moingon gina mga sakristan pari naman ta saba man lang gyapon maho mo gina kinaiya niya sukad pa manas una wa pa gani na mapari mao na man na amo na wa na kayo'y mutuo sa atong gibuhat dinhi di na mutuo mo na ako karon imbis sa una mga saba kog kanapo karon kalima na lang. Amay na lang na minus-minus ang jutan siya. Maingon na sila. Nasaba lagi to father siya. Oh, pero di na kay na pirmi sa una gyud. Katog yung wapa na mapari, so animala lagi ana lagi. Ana ba? Sige lang yung minus, siging minus. Hangtod yun na kuha ginatanan. Di man na madali. Di ba? Pero sige yun, baguha yun. Renewal. Constant renewal. Kanya kung ato ning buhaton, dili man ta makabuhat nga ma-perfect kita. Pero sa matas Ginoo, ma-perfect ta. Kaya nga naman, matod pa siyang saad sa atong tubag sa Salmo, sa matarong akong ipakita ang makaluluwas nga gahom sa Dios. Sa matarong, kinsa man ning matarong kanabang magsunod sa sugo sa Ginoo. Pero ang atong mga kahuyangan usahay madapsot ta, consider na sa Ginoo nga perfect. Basta wa gyud kas imong hunahuna nga modipinsa sa imong batasan nga sukwahi sa Ginoo. Ayaw dipinsahi, pangayog pasaylo. Pangayog pasaylo ba? Pag paubos. Ana. Nindot no. Dili ka kanabang patiga. Kani atong mga politicians karon nanagan og mga kanaganing posisyon. Paminawa pila ka buok nila ang mangayog pasaylo tungod sa ilang mga kakuwangan. Kanang mangayog pasaylo og moangkon nga nakatampo siya niining maong kahiwian. Mao nay butari kay buotan na. Pero kanang magsigig saway siyang isig ka tao, iyang isig ka nidagan, niya magsigig daig sa iyang kaugalingon, buangon na. Alagi. Adi mo to? Ano inyong makong kalagutan? Maubita nga. Niya magidaghang mga lapses sa atong nasod. Sukad pa manas una. Sukad pagkatao na ako, 1963. Nakamatngon na kong buot, 1972. Kuan ako na, tarong-tarong na kong pangisip. Hangtod ni sugod kong butar atong 1986. Bato, 87. Umrag 86. Mountain first na kong pagbutar.
Hangtod karon daghan man kaayong kakuwangan, daghan man kahiwian. Nakatampo man ani in one way or another ang atong mga leaders apil na punta. So mangayo tagpasaylo sa publiko, pasaylo ako nga dako kayo ang korupsyon nga nahitabo niining maong opisina. Wa ko ka monitor ana. Ano na to ba? Pasaylo ako dinyo nga porting daghanang nangamatay tungod atong pinusilay agin sa mga drugs, tungod kay saon man yun, nakalitan man ana saylo ako nga wa jud koy gihimo nga bisag nangapadpad tong mga atop sa Yolanda, daghan tong donasyon wa man dayon mahatag kay saon nakatuog man ko, damgo naman noon ko nga humana day ko nung bagyo mao to nga wagtang intawon tong mga donations nga tagpila ka inaana ba mao man naroy mga akusasyon nila. Saylo ako nga sa paydihay mga kahiwian kay nakaapil nyo ka na magsigig tulisok kay mora sa nakamodes nyong balay, di ba? Naday kusog mo angkon diha, kamo mga asawa kusog mong muangkon sa inyong sala o inyo dayong unhan o kasaba inyong bana na mga buangon na ba kayo mo. Kamong mga ginikanan kusog mong muangkon sa inyong sala, inyo rabadayo ng pahiran ng inyong mga anak murag sila gisadaan kaayo. Kamong mga bana kusog mo muangkon sa inyong sala, makasakop ra ba mo inyong asawa na ikabit dayon mo suko-suko inyo deng buwagan nya sa wapan nyo masakpe inyong asawa nga naikabit kamo din porti sa deng daghanag kinilo. Buangon kay ba, di ba? Pare angkon sa iyang sayop. Wala mo diha, di ko angkon eh. O na inangkon na ita, nya ikaduha, kinahanglang morisgo ta. Morisgo ba? Sulay buhat ang imong gikabalak-an nga buhaton. Sulay kuno og atras ang imong koral aron modako ang agianan sa imong silingan. Sulay lang. Kana bang karon maglison mi sila agi sa ilang lawas lang gani. Ang ilang dadon nga palitonon di naman masuod ka ng mga kabinet kay gamay kay kagihatag agianan. Atrasi kuno mga 2 meters. Nya, mao na ihatag nilang agianan. Tistingi kuno kung say mahitabo, risgo man na. Risgo ba? Risgo he. Unsa man? Hoy. Ana, sa una magsige magkagyaw-yaw sa imong bana kay gusto nimong buwagan kay nangabit nya gamintin pag yus kabit. Tistingi kuno apil og higugma ang kabit. Amiga siya ba? Nya kuno sa iyang panginhanglan imong tabangan. Tistingi kuno. Risgo ba yana? Og mo na gibuhat ni Kristo. Risgo ang paghigugma sa mga taong buangon. O gipatay gid siya. Iyag yung gipadayon. Ang resulta di ay salvation, kaluwasan, eternal life. Opening na abli ang mga ganghaan sa langit tungod sa iyang kamatayon o pagkabanhaw. Risgo, apan nahimong grasya nga dako. Kay way risgo para sa Ginoo basta mutuman tas iyang sugo, di na risgo. Unsa man na siya? Grasya. Kay ang Ginoo maoy mubukbo og panalangin kanato. Mao na ang ato lang yung buhaton, sige lang tagsunod. Kulbaan kang mosunod, sige lang. Tistingyo, kanang ingon nga ibaligya ang tanan, nya ihatag ang halin ngadto sa kabos. Og nahadlo ka ana, paminos-minos sila gyutay, ibaligya ang tanan og ipalit og slat. Diba? Naaman taroy bagong slat katong para sa atong mga flowers o sa atong ihatag ngadto sa prisuhan. Naamantay gibaligya nga 5,000 slots nga tag 300 per slot. Para nis mga piniriso kay kada buwan maghatag man ta ditog misa o pagkaon. Mugasto ta nag mga 40,000 kada buwan. Nya kini sang atong dekorasyon kada semana mugasto pud ta anig mga 20,000 average. O ana.
Palit ko no be, baligya ng imong TV, kanang imong sakyanan, ibaligya, niya ipalit og slot. Tag 300 raman. Gan, tistingin. Na naman ni palit, nahalina na ta sa atong HJ or Heavenly Joy og 62 slots. Napay 4,938 slots. O, di, nindot kayo. Bitaw no, pakpakan na to, di ang namalito eh, pakpakan. Nindot kayo ni. Mahurot pa rin ni karong si Manaha. Risguhi lang gud ni. O, sana, ingnon sa kus Ginoo, kanang imong stipend pa dir. Imo sa nang ipalit. Sobra pa. Palit yun ko. Di ginin ako pasipadaan. Sige yun kong palit. Stipend. Ay, kaning akong dupa-dupa doon naman sa ni kwarta. Kaya nigdupaan igsira. Kulikta man dayon Kuha ang tagamay ana stipend. Mo man ay entitlement na mo kami mga pare. Karindia sa kong loyo pa ni stipend. Pero hapit na ni, ug di lang gini mamatay, maka-stipend gini. Practice gini sa dupa-dupa, anak ba o anak ba. Praktisa gini arib kay para dako og agi ba. Di bitaw. Nya, unsa mo nang stipends pare? Para among ipalit og mga kondominium, ipalit og bag-ong sakyanan, mag-ilis-ilis mig sakyanan kada 5 ka tuig. Dili oy. Para na gihapon sa mga kabos. Mo nang hinatagay kita, risguhay kita, og ang Ginoo mao'y mupuno sa grasya nga atong gikinahanglan. Nindog ta.